ku gikorwa cyo gutanga imboni y'ijisho. murakoze. Mugenzi wanjye yavuye hano atubwira ku gutanga amaraso, nanjye nje kubaganiriza ku gikorwa cyo gutanga imboni y'ijisho. Turatuza kuko benshi n'ubwa mbere tubyumvishe, uza kugira ikibazo abaza, sibwo bimeze. dufite ikibazo cy'ubuhumyi bw'imboni y'ijisho mu Rwanda, ariko twifitemo n'ibisubizo. Hari umuririmbyi uvuye hano aravuga ngo twese tuzapfa. Rero ibyo ngibyo nabyo niyo umuntu yapfuye twabimaza umumaro, kuko umuntu uduhereza imboni ni umuntu wamaze kwitaba Imana. Iyo umuntu yamaze kwitaba Imana, murakoze. Iyo umuntu amaze kwitaba Imana, imboni ye iba ikiri nzima kugera ku masaha 28. Rero uwo muntu, abakozi ba RBC n'ishami rishinzwe gukusanya imboni z'amaso, tugera aho uwo muntu ari, tukavugana n'umuryango we, batwemerera tugafata za mboni tukazibika neza, tukazihereza umuntu ufite ikibazo cy'ubuhumyi bw'imboni. Ubwo rero icyo tuje kubashishikariza uyu mugoroba ni uko ukiriho ukamenya ayo makuru, urahiga ko nuzapfa uzatanga imboni y'ijisho. Imboni y'ijisho umuntu uyitanga afite imyaka kuva kuri 18 kugera kuri 70. Uwo muntu ni umukandida wemewe wo gutanga imboni y'ijisho. Mu yandi magambo, umuntu watanga amaraso yatanga n'imboni y'ijisho, kuko utanga amaraso aba yujuje ibisabwa, nta burwayi bwajya bushyika ku wundi muntu aba afite. Niba rero wemerewe gutanga amaraso, wemerewe no gutanga imboni. Ni ukuvuga ngo uriho waba umumaro, unapfuye ugakomeza ukaba umumaro, ukava mu isi ariko ugasigara ureba. Murabyumva mute? Tukaba tuzi ko wagiye, ariko umuntu wicaye hariya akaba abayeho urebera muri we kandi waba waramaze kwitaba Imana. Uri kumva ni igikorwa cy'ubutwari. Nasoza mbabwira ngo dutange imboni, dutange kubona. Murakoze.